Chibai ule voin hi April somni pasari sang nile somni pani nilai ni nia ama sain Mizoram ral tlantia turpoi mo PDF te joint press release hi longai thama saila kaini People Defence Force tang rual chuan anuai mi ang hian lungrual takin hetu so hi kan siamani pakhanna Mizoram sarkarin kaini Myanmar laman unaute ral tlan thei to pamin lo don sondan boypuina le enkol mekna a hian ama saberin lom thu kan soi tak mewani Mizoram sarkar ba ka Mizomi puite kaushan NGO le party sang ten min ngai sakamin boypuina zonga lom thu kan soi tak me oboka Mizomi puite min leinat na mangai na le du sakna zong hi engtika ma kan theihil to ngai don lawani Mizoram a hian engchen nge ral tlana kan lako sakdon ti hi kaini chuan kan tha theilawa kan chunga mangai na le leinat na lam tir chun zom zel turin Mizomi puite kan ngen tak zet bokani kan ram alo zalena ramna le muan na om ve theina tura min tong trai pui zel turin kan som bok chewani panina Mizomi puiten kan chunga khongai na le du sakna na satak kan hu mek lain tlang kama le kholai ti then khata ral tlan ten rui hlodam doi anron tollu thin nia soi omta hi poi kan ti hlea kan sahimna na zofa te Jerusalem pan khom tu te zinga hetiang ti ching kan lo omani chuan sim ngal mak tur le hetiang thila om to lo nan thei top kan chua dona pathumna ramle nam mangai haulawa rui hlo tol ro thin mi thisana ezong te man so in ni nuwa ral tlan anga in soi mai thin te chu tu nuwa chuan ti to lo turangen in nia a theidan ang zela zui zel pon ni bokang palina ral tlan te kan omna khuwa le veng thewa khotlang ta na tangkai taka om theu turin kan in nge na ni ti in CNA CNDF CDF huangoram PDA PDF kalele PDF zolen ten thu chu in tom an siamani Aragan Army 10 CDF mindat 10 tanpui thune na latu sipai dole tu CDF mindat sipai somthum da chu Aragan Army 10 military training and pek baka ral thuaman pek thu CDF mindat lamin thu chuan siama AN ne na tanga sipai lam training an nei zo nuwa kumsang nei le somni pakhat October thasunga an pol CDF mindat laman rut kir le na video file chu CDF mindatin voin lam khanan ti chuaka chung sipai som panga de chu avoi ni nana ne na sipai lam training nei ten nia anon ker le na lama ral thuam thanem tak anon pai ho thu CDF mindat chuan an soya fir fiang military council sipai tele CDF mindat inkana chuarenga wangle sipai ral rel matlak saman la nei wangin Aragan Army tin hen azirin kong sang mun sang haris anlak thu CDF mindat chuan thu chuan siam bokani Hayu so khua military council LIB Zali somni pariat battalion le Mioma police station chu karen ni tangrol polinan baya sipai palian kaplum karen state phayu so khua firfiak sipai te LIB Zali somni pariat battalion le Mioma police station chu karen ni tangrol polten April somni paruk tailam dar nga le mi somnga vel khan an baya sipai pangan ka hlum thu payu so PDF polin thu chon siamani chu in kana chu minute somni chung velania KNDF Pol Division hina tenan puiboka KNDF lamchu tuma in hliam le thiom lovin an tolson le thayani palo le thawe township in kana suakin military council sipai som pahnian thia PDF te hlawin sipai captain le police te chu an chung kwa in bopin ram brigade laman tlan sia tanin tai region palo township le thawe township nimin April somni parukni khan in kana suakin military council sipai som pahnian thi thu local defence force 10 thu chuan siam thawe township lama chuan thawe tanga thi khi konga me chang khubula ni zan khan in kana chuakin sipai pahnian thi thu thawe township mi puibeng hu pol 10 thu chuan siam me chang khuwa hi thawe khopui le pakari kho in kar omni in ni zan dar sarivel khan me chang khuwa mel riat kong peng thuam bula mi puibeng tu pol ke NDO te T1 zone People Defence Army te thawe township PDF te tay chang township PDF 10 jinvei vak motor 10 check line military council pol te chonna kar pathum 10 check ve du lovin an kapa PDF te le sipai te hi minute somni chung vel in kap tonin military council lama sipai pahnian thi thu thawe township PDF 10 thu chuan siamani sipai lam hi liam tur nen ke in an tlan chia an chonna kar pathum jinga pahni chu chevekin kar pakhatero PDF 10 an khom sakti ria tani chutiang bokin me khopui lama tanga palo khopui lampan military council sipai motor in zui po
nizan khan len mai na bei ni in sipai som chuang an thi thu walsnek group te hne na tanga sia tani pdf te soidan chuan nizan dariat vel khan pale kho pui kade kholu dona len mai pathum ti puakin kan baya sipai motor somji ga pahnia kanga adang pasari po bomina fuwa adang pakhat po apia de wading hal chat ni in bompu ka wang hian sipai som chuang an thia sipai lam hian silai tong pong ka ma se wall snack force pdf lam tuma hliamanam lo tiran soi april somni pathum po khan kade khobula sipai motor injui len mai na be nia chuta po chuan sipai som ai tlem lo an lo thi to ani chuba ka tanin tai region ko town district baupin township yua helu khuaram brigade duty sipai captain le police mi panga vel ta chu an chen pui an chung kwa theu tenen thailand ramlaman tlan sia ti ria tania ramrige tan kem hi pdf ten an ron ben hlo wangin thailand ramlaman tlan sia thailand ram chunga khawnwe khuwa chena in pakhata an biruk thu an jinga mi pakhat hne na tanga sia tani april somni pangani po khan ko town district pdf tele military council sipai te in kara in kana chuakin military council lammi pathuman thia anral thom ten khom sak thu ko town district pdf ten thu chuan siam bokani pakhau ku industrial zone patrolling nei sipai polin beitokin pasarin thi magoi region pakhau ku industrial zone patrolling nei military council sipai ta chu southern yso pdf 10 april somni paruk tailam darli le chanve vel khan bominan baya sipai pasarin thi thu ria tani patrolling nei sipai ta chu an vain mi pakwan nia chung ho chu bom paruk twal ser motor muni manga bayan ni nuwa minute thum chung vel in kaptonin sipai motor chu tlan siat thu southern yso pdf 10 thu chuan siama chung firfiak sipai ta chu southern yso pdf pola second leader butapia combating leader bu e tawale bu theten hovin alliance tangrol pol dang pathuman telboka pdf mi panin liam te naw tor ba se midang chu himdam takan tol son le thei thu sia tani taje a military council camp beiron ni in sipai tam takan thia pani chi an tlan chuak thai sakai region taje kho pui thlang lam kong peng thuama suedaw main petrol pama duty firfiak sipai polte local defense alliance force tang captain april somni pali khanan baya sipai tam tak thi in mi pani chawan tlan chu thei thu sia tani mdf battalion kharna te soidan chuan in kana chu tlailam dar thum khan tanania pani an tlan chuak darkar ni chung ral thuam lena kan ka cha charawangin an ral thuam thlengin ache sop nuaya sipai somni pariatan somdar noi mai tinan soi military council force somthum vel bei tu mdf ta je tiger le northern alliance pdf tang captain lu chilen bei thuta pdf lam hi tuma hliam tur om lavin an tol son le thei thu myanmar defense force ta je tiger polten thu chuan siamani ban mau kho pui lu na gate pdf tenan kapa sipai pathum thi in an ral thuam pathum le hand grenade ba ka ral thuam dang ten khom sakai region ban mau kho pui lu na gate pdf tenan ka chungchang ban mau kho mi pakha soidan chuan kho pui lu na gate ta hian sipai te police te le fireman tlem te chawan oma chu chu pdf lammi somni vel tanan kapa sipai te police te le fireman te chu an vainan tlan chuak thil sen hun hi voin chonodar ne le mi som panga vel khan ania he get sirmaya hian petrol zorna dor oma akang 5 vek minute som panga chung vel an kapa military council lammi pathum thi in mi pani in liaman tur tira soi local news lampo in ban mau check get hi into pdf 10 chonodar ne vel khanan baya police pani le fireman pakhatan thi liam tur pon nuala pdf lamin gt silai pani pistol pakhat hand grenade pani gt silai mu samsari pasari pistol mu paruk laptop pakhat mobile phone pakhat le handcuff pakhat an khom tinan soibok tuna hian sipai le police ten ban mau luna check geta force da belin security an nei kho hlea khopui chunga thalai te le mi puita chu sipai ten ngai sainan manang ti an hlau thong le ni in tol chungmi tenan soibok ani pau taung sipai in kana sipai pasarin thi magoi region pau taung sipa april somni panga chonhulam khan pdf tang koptele military council sipai tenin kapa sipai pasari thi in liam tur thanem takan om thu pakhau ku gz pol ten he na tanga sia tani pau taung sip suebong ta khuwa in kul firfiak sipai tele piuso thi pol force somli vel ta chu april somni panga chonhodar ni vel khan
PKU GZ te PRF le Pau Township People Defense Army tangkop tenan baya minit somthum chung in ka ton na thlen thu PKU GZ Paul Huai tu bu tai garan heti hian a soi Military Council ten hena kan in masonin ral thuam in thlau wang le silai mu kan in dai tok lo wangin harsan na kan tok thina ral thuam pakhat lei turin cheng nuai zavel sena ngai thina wangin Alliance Brother Paul tenen tangkopin kan bai thina kan sipai ten silai mun nga tok lo chuan ral ma tonga kan kaltir ngai lo kan sipai tenun na hi kanun na ai po in ka ngai poi mo so kan hi tina soi suibong ta khomi pakha suidan chuan suibong ta kho chunga nimin chon halam khan anin ka pa Military Council lam chu sahim na zong in tlan chena sa ram hnuai lama te a thei ang angin an tlan chia chuta chuan an ai in ngala tun thlengin khu an la ron le ngam lo tin a soi ve bokani Military Council dictatorship beiturin Democratic Karen Buddhist Army DKBA Pola Busalong ale asipai zani chuangten Brigadier General Damia Kaiswai Karen National Defense Organization KNDO ten zoma Busalong chuan KNDO Commando Battalion a ho ngal don Miawari District Phalu Khobei sa Busalong Kaiswai DKBA Pol tahi like ko in kana khan Karen National Liberation Army KNLA le PDF tenen tangkopa firfiak sipai beitu Pol khan ni DKBA Pol tahi tuna hian Brigadier General Sosatian Kaiswai mekin Military Council tenen in kung kainan nei thu tlansuak ta hian an soya Phalu Khobeis Busalong Kaiswai DKBA Pol tahian leke ko in kana wanga ral tlam ni puitale PDF te chu an kempa an lo chen tir wangin firfiak sipai te bei len nan tur pha chu wang chuan Phalu khuan kem an chu asan pha ani KNLA te Busalong Pol DKBA tele PDF 10 Phalu khuan kem chu la let le theima se firfiak sipai lamin an beinon le wangin an chu asan le a tunlai social media lar video a Busalong chu Brigadier General Damian KNDO Pol te uniform le RC pani rang alan lai munia Busalong le Pol te chu KNDO Commando Battalion tia thlang ni don thu Brigadier General Damian Karen tongena puang ani Mandalay NLD party then khat tha an ni Mandalay khochunga National League for Democracy NLD party member then khat tu ti hriat lo ral thom keng pol pakhatin thatin an ruang ta chu kongsiran pai mai thu siatani sei ta jan township a sengwen wen thing pui dor nei tu u khimang te le anu pui do kha kha I u khimang te u naw u ti na ta chu ni jan lam khan man an nia atuk jing an ruang chu kongsira pe ni thu Mandalay District NLD party source pakhatina soya sengwen wen thing pui dor nei tu u khimang te le anu pui do kha khai te chu Mandalay District NLD party office kota muan nia u khimang te chu silaya kana hnu ma chema hliam na te nei an thi a anu pui ro chu ngai tu am din huna omin damdoi in lama en kol ani u khimang te u naw pa u ti na ruang ro chu kan na kong sabe housing mun bula silai ka hlumania chung mi thi ruang te chunga chuan tui to aphue Blood Brother Group ani yong se sinye Red Operation MDYT thujiak chona kat ortil dania an mi tha te chu NLD party mi le sa te bekan ni bok Mandalay District NLD party member pakhat chuan sengwen wen thingpui dor nei tu ten upa chu zanlama manin an ngai sa khopui helna kong pui kama om NLD office kotan da ni zanlama thowan da ni rin om jinglama adam lo phur motorin a thir chuak chawa dor nei tu pa chu thi to a anu puiro din munder thong takin a om me kani ti in I yawari media shil ani tui to aphuet tia invo pol chuan an telegram page a zanlaman mi man pathum te thalak chu antar chuaka PDF le NLD thlopa chanpui tu te sanda that thun tar lang ani anni chuan sipai police le piusothi pol te na anin zom lo thu jiak langma se Mandalay khuwa NLD party mi tele activist te chuan sipai thun ina lak do dal tu te ti thabar tuma firfiak Military Council vulen polan ni thei thun soya April somni pariat po khan Mandalay District NLD Vice Chairman nupui do so soichu apa vona naman anina in sipai indop na huna tha ania arwang chu Mandalay kholai kong number somthum pangana Goria kong Mingla Temporary Market Bull Fire Department Office kota pai ani Bilina KNU le Military Council te in ka wangin tolsung mi sangsari velan tlanchia Monsted Bilin Township KNU nuaya KNDO le KNLA tele
military council sipai tele BGF tangkopte anin ka wangin tual chungmi sang saribel an ral tlan thu April somni panga khan KNU ten an thu chuan tarlang military council tele ramri veng tu pol BGF tangkopten kho chunga ral thuam lian le te mangin an kap chiama bilin tangsipa KNU ram mi chawsa khomi te an tlan chiat nol thuan tarlang bok April somni pathum khan doyan chi khuwa mai che pakhat kumsom palimi le kumsom ruk pakhat mi papakhat te chu military council ten ral thum len an mana wangin an hliama chena inan hal chenwal bok April somni pali po khan military council tele BGF tangkop ten an kem batangin li ke khuwa lai pui 60 mm an ka chu athu KNU ten an soya ral tlante tan hian eile in sille fen bungle belba ka namdoi an mamo hleya military council ten thlona mangin an bai palangti tol chungmi ten an hlau thong hle ani military council tele BGF tangkop ten kem chu bilin khuwa tanga chuasan turin April ni somni pathum khan KNDO battalion hina ten thu chuan siama an thu chu anga ni bituk thlenga an la chuasan lawa wangin in kana thleng ta ani min ang hlai kai suai sipai ho tu te nena China a thokho zelani chuan China Myanmar ram chunga China project te target an ayadi thei thu ram chung pol zanga somnga pariatin warning an pe Myanmar ram chunga pol zanga le somnga pariat in thurwalin China president Xi Jinping hne na lekha thonin min ang hle le pol te nena China an thokho zelani chuan China project tam tak chu ti chiat tur target ani mai thei thu an ziak tela chung Myanmar ram chung civil society pol te kongzo pol te mithiam scholar pol te political party te labor pol te le mithiam thlantlin parliament member MP te telin pol zanga le somnga pariatin tundin huna China Myanmar in lai chinna chungsanga thil thalo chuak theile lo thon omne te chu China president ne na zia kan thon thu ria tani chu thu zia ka chuan Myanmar ram thunun tuma mi pui rap beta mihring suan mang Myanmar military council chu China sarkar pol le sumdong ten official an pompui wanga lo thon na omle chu arang lama hnu do ni lo chuan China ram sumdon na le investment nei te chu people revolution ma telani hlo om thu hriat tirna zialan ani min ang hleyan tan suya amu nikum lama voi khatamu nuwa thunena la tu senior general min ang hle chuan dictator lui tan suya chu kumina atum khannan tun thatir lam khan awa mu thu hriatani he chanchin hi atir lam chuan pon sara ni lova tlai khon huwa chau hriat chu ani senior general min ang hle chuan tan suya chu a chenna ne piro ina April ni thum khan awa mu ngai thu iyawri media chuan atar langa min ang hleyan awa mu ma in sipai party USDP chairman utan thiale sipai general then khatin kumsang kha zakwa somkwa pahni tanga kumsang ni le som pakhat thlenga Myanmar ram obbeta mi puite re thei taka siam tu dictator hlui tan suya an lo huma sa a min ang hleya utan thiale sipai general dangten water festival ma a utan suya an ba mu chu dan pa nga ya an ho tu hlui an bachi baina ni thei thu soi oma chu tiang an ba mu chuan min ang le chuan thule na la kan I hnuwa Myanmar ram din mun chu utan suya a hil ngerin oma ma sen thu soi chu hriat the ni lo thune na la turin tan suya chuan min ang le chu a thlop ti hriat alo ni to a chu ti rualin tun ma a sipai lal le ho tu jing hlang kai tu utan suya chu min ang leyan nikum kumlai holvel po khan an mu to a tun tum hi chumi hnuwa avoi khat mu le na ni Copra operation ne na sipai pahnian in pe Mandalay kulchunga IB zale somni pakhata chojin awa chu frontline atangin tlan chuakin chiaten net gorilla polte ne na in pebok Karen National Liberation Army a Copra operation ne na military council sipai pahnian in pek ang bokin Mandalay kul IB zale somni pakhata sipai chojin awa po frontline atanga tlan chuakin Black Panther gorilla pola in pek thu riatani Tathong base LIB pakhanna a sipai thu wen ale Bopin base LIB zanga somnga pakua chojin haya chu March ni som khan Copra operation ne na in pe a lom taka don sonan ni rualin an chung te security an ko sakna tur zong zong po Copra operation polin an ngai to sak thu chuan siama chu tiang bokin Mandalay kulchunga om Middle Regional Headquarters IB zale somni pakhata sipai chojin awa chu April somni parukhan ral matonga omlain people embrace pola in peka duanga mun himlama da ani thu Black Panther gorilla polin thu chuan siamani Kalimio number 94 sipai reson transport lama deputy sergeant pakhachu
CDMC in hena ral thuam nena in pe Sakai region Kalimio base firfiak sipaitare sonle transportation lamboi pui tu pol number zakwa somthum palia deputy sergeant officer pakhachu CDMC in hena asilai hena impact thu siatani kumsomjat sipaya tangto deputy sergeant chu Eblin Som Khan a in pe a CDMC in lamchuan lomana sum fine pack ang chi chu kan polin kan lati thairi lo people embrace polin anti sakan ring ma serun chuatanga kong tluanin kaini pol chuan amamo kalna eile in le silfen te kan peveka tuna chuan mun hima omin a omna tur a eile in turte kan boipui sak vekani tira soi tundin hmana chuan amale achung ta sahimna security ngai to in a chanchin kim chang puanjar thaila ni lo thu civic defense malaysia cn chuan khetten median shil bokani Sakai region khothen khata chen na in an hal nuala mi sing chuang an ral tlan Sakai region Suibu district Wedlet township a khothen khata military council 10 finan tho wangin chen na in an hal chenuala tol chung mi thile hliaman amnual thu tol chung mi pakhat chuan a soi Sakai region chuan chung wan to township a khopakua chen na in tepo an hal chen nuala wangin tol chung mi sing ni la sanga chuang in le lo an tlan sia san to boka Sakai region a ral tlan te chungchang boruak tondan renguna tanga an news thon chu ma sumoni chuan heti hian a soya Sakai region Wedlet township a khothen khatte Eblin Somni Palizan Khan military council sipai tanan lu chila chen na inan hal siat nual thu tol chung mi tenan soi yongpin kong khuwa thalai mi pahnian tha thu ral tlan jinga mi pakhat chuan a soya Nimin Khan military council 10 min lu chila te seng khuan hala tunari chuan ni zara tang khan yin pin kong khuwa chu military council 10 an la hal meka ni zara no pang pathum man jinga pakhat chu ti sena chuwa tama wangin an chuale a mi pahni dang eron that ngala he military council ta hi mandalei le mataya tangin motor lianin anon in phura saima kha khuwa tangin longpui dan kaya mi zathum velan niang yin pen kong le te se khuwa hian chena in engzan ngan hal sia ti sia the ne lo ral tlante tan hian ko chunga kirle mai har sathu a soi zui bok ko chunga lu tan om chuan an kap ngala bompuak thom nen nei nga bani lo ni zana tang khan khothen omte haram noyan tan seveka ahlim chon kha chuan an hal mai lo an dona in an luta thil ante senuala ahnuan hal le thin Sakai region Wedlet township a khothen khata hian military council ten an lu chhuwa wangin tol chung pdf ten an kap thina khoni ro chu military council te chen na vekani ti in tol chumi pakhat chuan a soi human right le ral tlan tan pui tu pol ten an chin sia dan chuan Sakai region Wedlet township a hian kumsang ni le somni pakhat mei thla tanga kumin sang ni le somni pahni April chorkar ni thleng khan military council 10 chena in an hal sia to zongjong hi zathum velani to a chu po chu Wedlet township huam chung chau alani Sakai region chuan chung 1 le kolin kho inkar seinle khuwa po April somni pahni le ni somni pathum khan military council te le pdf ten kapna saleya anin ka nu hian a khoten om kho kwa chena in ta chu military council 10 an hal sial vek thu tol chung mi tenan soyani hetia military council 10 chena in halna satawang hian a khothen om ko somli vela tol chung mi a singtel an tlan sia thu 1 to township mi pakha chuan a soi chena in an hal tan na hi ni somni pali jing lam dar som pani le mi somli panga dia 1 to township tlang panga mi somlien tlan se boka ral tlan zongjong hi mi sing ni le sanga velan ni 1 to township a hian atum khat hal siat an to na nia khoko jinga chena in hal siat to zongjong hi in angza chiange ti sia chena ni thailo thu to chumi pakha chuan a soya Sakai region chuan chung 1 to township Kolin township pinle ku khuwa hian internet an off na hi thlatam fe ni to a phone signal po thalo hle ani CDM alud mi sang thum velan om to a NUG in special security poladin NUG chuan ramchunga military council tenan soi salum thin le ramchung mi puita ta na har sana siam thina wangin special security an din thu April somni paru khan an thu chuan tar langa military council te thuna ina met mita federal democracy din thaina na ruwa manani military council ten sarkar nan la kum khat nu April somni panga thleng khan CDM alu zongjong mi sangni zakwa somthum pasarian tlin to thu an thu chu chuan an tar langa heli si Ministry of Home Affairs sa thok mek te an zo na tanga sia tani Kalimio tahan le chevel chanchin lo ngai thlaila Kalimio tanga ni tlak lam miau hla indeng kun chevela
April ni somni panga zandar sari vela tangkhan silai ri le bompuak ri siat nualani April ni somni paruk tuk tahan bazar kong kama balhla purun antam kwangkwa bokbon thur tomato fangma don fole thai hai zuaran thanem lea purun sen buk khat cheng sang khat purun var buk khat cheng sang li tang sang ruk choi man thleng khat cheng sang khale zanga por khop ai man cheng sang ni le zanga manani thu siatani tahana tanga marlam tuingo khuwa vela Sunday tuk no pang in khom le chama puitling le thala in khom an kal tluang zela tuk tin bazar le zanlama po nun phunga pa ngai thu siatani khatten media in nimin April ni som paruka local news le PDF tenena tanga report ala khom danin sakai region miang township a sipai parukan thia Rangoon region Khayan township a PDF mi pani in bom anti po pala wangin an thi tanin tai region Thawe township a sipai som panian thia Kareni state Phayuso township a sipai palian thi Magwe region Pakhokua sipai pasarin thia Sakai region Bammo a sipai pathuman thi Sakai region Suebu township a sipai pariadan thia Rampuma mun sangsanga sipai paruk manan nia Side malut po sipai palian ombok heti hian nimina sipai thizat le PDF thizat khetten media in report ala khom danin military council sipai samngan kiama PDF mi pahni an ban tuai bokani ole khati zongkha vana chanchin thar kan ngai thlak theite chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye